Amita Maaike Versteeg, met een ergotherapeut. En to work mita traha pa mimis. En to dus mita ajuda patiënten in mispraktijk. En to mita traha na SGA revalidatie. Een ergotherapeut ta ke eigenlijk pa gente que tem limitação de uma ou outra maneira, físico ou mentalmente, por viver mais zelfstandig que é possível, mais independente que é possível. Como ergotherapeut, naturalmente, nós meta para gente que está limitada em uma ou outra maneira, por estar mais zelfstandig que é possível. Dus essa aqui está exatamente local que passa com nosso beroep. Para sombra, nós que para gente com limitação por worden incluir. Então sei que men não pode tur caminhar com nanke. Bota mira também com hopi gente jong te sinta, mas tanto den rolstoel of nanta bim para fora, laga mi visa sina den samenleving. Antes não estava assim, dus nós meester por duna tour gente e possibilidade para não também por bij instância não of hasi compras of. Dus is het een idee, toerende por worden incluído dingen zijn. En toen kon nooit een limitatie para dentro para curso of algo. Mijn rol dingen comissão tabata guia e comissão voorzitter leidt. En toen nós busca certo hen en anguta interessava bij dingen comissão. En toen mijn input tabata echt ergotherapeutisch. Punto nang hoe separa dingen richtlijn para parcours of een instantie of een edificio ta rolstoel toegankelijk. Ik koos como gusta mais, ta wak não solamente veel wonen aan die een ergotherapeut, pas voor een dat dingen trabouw, dingen onderwerp kaba, pero wak kon hinde ding samenleving ta pensa over die onderwerp aki. En toen mita verbaasd kon tiki nang sa eigenlijk. Cada vez pasó ya a misa turcos, la mi vista así, a misa hopi DJ, pero mundo no. En toen logicamente na nota bezig con het onderwerp, si bonota den contacto con hen en con limitatie. Dus dingen parten die audit, die restaurant con hotel nang, nosa echt papja con manager, eigenaar die hotel, ko restaurant. En toen eigenlijk kon tiki nang sa of nang kesi, pero na nota bata sa. E sei ma gusta echt die parte die mais interessante que tava tating. En toen kon interessant nang ta pa toch hasje. Maar komisako e projecto die toegankelijkheid eigenlijk aan je passa dingen, parte die audit die restaurant, ku hotel, ku tabata inserat ku chata. Anto nos a parte e lista di restaurant ku hotel den grupo nang, anto certo grupo nang ku in den rolsto abai, certo hotel ku restaurant pa wak kon leu nos riba corsau ta ku e parte di toegankelijkheid. Anto is het echt interessante pa wak. Kiko tinkaba na mundo die toegankelijkheid dingen party. Dus in momento mita bata guia e projecto também com diferente grupo. Com uitslag en toen ging Ghana award pa ging tabata is die mais toegankelijk. Ja, een processo mais interessante mas mes kon erbij. Ja, leuk. En toen heen en dan tabata ding rolstoel nossa hari também. Over die konga bij ko hen en spanta ku ora hen ding rolstoel aba helling. En toen kon bongen se abai, pero ya no por subir más después. Não nada. Pero el proceso está más leuk para inseratura en die comunidade dingen sei. Okay. Lokaal het documento richtlijn significa para Corsau ta eigenlijk basicamente inclusión die tour hende den comunidade para não por hasi tour lokaal outro hende nan também ta hasi. Si o hende que download het documento aqui mi lobby sa hasje pas sombra eta hopi concreet kiko
qua punto na botin ku let op ribaje maneira parkeerplaats bij hen de rolstoel, porta com mister wordo abri, hellingbaan, trapi, etc. Anto eta hopi detallar com mister ta. Dus het is heel duidelijk. Eta hopi duidelijk kiko mister hasipa adaptar edifício.